Ino ni tabarira ya uheani wa maai ma urimi kuri arimi a gicigo kia umbunge gia Thika iria iri mugunda-ini wa eka 50. Arimi mwena uyu mena gikeno kinene magitaririo ria tabarira ino imagunite na njira nene, kuona aria makoragwo meigiranĩtie na urimi wa marigu ni mambĩrĩirie kuona faita nene wendi-ini wamo thoko-ini itiganĩte. Kwa mwezi, kwa sababu ya mandizi yanaenda na age, kwa mwezi sikosi around shilingi 20,000 kwa mandizi tu peke yake. Kuma maai maya matari matokete twakoragwo na mathina muno ma mboga, ndondo mboga twagathia kugera kundu kunene muno. Tabarira ino iria gunite Makiria ma arimi 5,000 maugite ni gacirithĩtie muturire wao na njira nene, kuona aingi ao ni mahotete kwimathira uboco wao wa o muthenya. Ni hindi maraninire mwaka na mweri umwe tondu maninire mwaka March na murana me hakuhirwo na mambĩrĩrie kugethwo. In fact ona umuthi ni nyendirie ma 200 na tutamato tutu, koguo njuge kuma hindi ya maai mamokire nie ni ndagĩire wĩra. Akiaria ari mwena ucio mumbunge wa gicigo gia Thika Patrick Wainaina ni atũgĩrĩte itashukia riri akiuga thengia wa gicigo kiu gukorwo ari kiumu, tabarira iyo ya maai ni ihotithitie migunda iyo kurehe umithio wa magetha mega. Thutha wa mieri 6 kinya mwaka umwe ni turona kiria turona ri thini wa miaka 2 ni ndiramenya kundu guku tondu kiria kia totiguo nakio haha ni training muno makiria training ya urimi. Akiaria hindi ya guthurima tabarira cia thirikari, County Commissioner wa Kiambu Wanyanga ni ugite niiganirite na itashukia riri kuona kiroto kia aikari ya mwena uyu ni kiahinga. Na hii sehemu mtu akiangalia kweli ni sehemu ambayo ilikuwa kavu, ambayo kawaida ukulima ni ulikuwa kubahatisha. Sasa ukulima wa sehemu hii si wa kubahatisha anymore. Tunataka chakula yote ile inaenda Nairobi iwe imetoka kutoka kwa hii wilaya ya Thika East. Oho Wanyanga ni ongereire kuga ino ni njira imwe ya kuhurana na ukia kuri aikari a mwena uyu.